Yabona leli bandla lamaNazaretha lapha kwalokhuzana onyazini lapha phezulu. Alithanda mina. Lihlele ezimisweni, lihlele esintwini, lihlele emasikweni. Vele ngiyakhumbula ukuthi into angayisho la ku TikTok nje ngayiyeka le nto lokukhuluma ngayo. Ukuthi ngisayi-researchist lana ngento zenkolo angakuthola ukuthi inkosi yakhona yesibili ngiyawukhohlwa unyaka noma 1962 yini ngisazi noma kwakukuphi okusekuphakameni yakubika ukuthi kuhambe kube nabantu aboyithanda ngaphezulu laphana ebandla lakhona wathiwa leyo nto leyo iyobe ingekho semthethweni leyo nto leyo iyobe ingavumelekile ngokwebandla futhi mawuthi uyabuka ubaba wakhona wamphunyaka 2019 or 2020 wathi bonke abantu laba abayizitabana kube uyena uShembe noma uNkulunkulu ngababulala bonke wabenza ukuthi izulu lingani babhubhe ngoba banayo indawo ngale kwalapho kiwa khona esho labantu laba bangongqengele futhi alibafuna ukuba babone nokho kiningi bakhona ikhona insizwa zakhona ezikufihlile ezingongqengele njengamanje ivaliwe mama Fozini thiwa yini ngambe lento yokuphaphatha loludzaka lolu lasebusweni lo abalufuni nezinto eziningi mina futhi enye into yezimiso zakhona ukuthi umuntu ofaka amagolide akahambi ngisho lento yakhona lokuthiwa yini intaba ekukhuphuka intaba yomhlangano kwavezwa nje kakhulu lokho ukuthi into yamagolide into yamathathu awukwazi ukuhamba ngisho lolu hambo lolabahamba 3 days ngeke ngifisa ukuza ubumnandi balo bahambo lo ngiyabona abantu bakhona behappy nje ngimangala ukuthi kanjani ukuthi ungahamba phansi angazi ukuthi nyawo kunjani bona befaka amabhandisha but kumile nje yabona futhi kube KZN sinobuholo obuqondile bomdabu kumele ngabe iKZN yonke yonkana kumele ngabe kuthiwa igqulukwe nentombazane umuntu ohlala eKZN akavumelekile kuba ubuholi bomdabu busamile before manje hayi kumele ngabe kunezinto eziningi nje ukuthiwa ungazenza kodwa uma umZulu noma use KZN azivumelekile ukuthi kwenzakale ngakhona.